Yazi kunalento singabantu yokuthi singambongi umuntu uma isikhathi sisamvuma. Unobhuti omdala phana uMthokozi Sizuma osebenza kakhulu ngokubambisana noKhuzani iDlamlenze ey'ntweni ey'ningi, including ukuhlela imicimbi nanokuthi uyammeneja emsebenzini wakhe. Umbhekela izinto ey'ningi eza-online, umsebenzi nje, paperwork, documentation, ukuthi yonke into i-all in order yini. Njengoba senimbona uKhuzani elapho esuke ekhona, especially lapho kuhlala khona izinto, uyena ubhuti omdala uMthokozi Sizuma osuke elapho ehlela yonke into. Angazi ukuthi waqala nini ukusizana noKhuzani, kodwa ukuthi bemxhumanise naye asebenze naye uKhuzani kwaba i-master stroke lokho. Kwavele kwaba yinto nje efana ne-glove esandleni, kwangena kwathi khaxa. Kumanje nje i-success kaKhuzani enkulu neningi, omunye wabantu abadlale indima enkulu yena ubhuti omdala uMthokozi Sizuma. Ama-awards eniwabona kuKhuzani ile micimbi yonke ekhona. Ngithanda ukukholwa ukuthi nango-2019 ehlela igcwalisa Mzimabhida wayekhona, kodwa-ke lapho angeke ngiqinisekise ngoba izinto ey'kanjalo angakayinaki. Sasajabulela ukubona nje umcimbi ohleliwe singazi ukuthi yena usetshenziswe kangakanani ukuze lo mcimbi loyo uze ube yimpumelelo. Abantu abaningi abahlala be-critical ngomsebenzi kaKhuzani, behlala bekhuluma izinto ey'thize abangenazo ubufakazi bazo, abengeke bey'pruve, and futhi abasuke bengazi ukuthi bathini kuzo. Abazi ukuthi behind the scenes kule success uKhuzani anayo, kulama-awards uKhuzani anawo, kuyona yonke impumelelo uKhuzani asenayo, omunye wabantu okwenze kwaba yimpumelelo lokho yena uBaba uZuma. Ama-Blue Nation, abathandi bakaKhuzani, nazo zonke iy'nhlaka ey'melene nokusaphotha umsebenzi kaKhuzani, kuyomele zikubonge zikushayele ihlombe ukuthi kwaba nomuntu kanje owafike wabona ukuthi ingasebenzisana kanjani noKhuzani, and futhi bakhona ukusebenzisana nanokuthi basaphilisana manje. Yonke imisebenzi basayenza bonke, kuyinto enhle kakhulu leyo ejabulisayo ngoba la emculweni kuningi okwenzakalayo okwenza abantu begcine behlukana, kodwa-ke siyabonga ukuthi basasebenza kahle. Niyayinibona abanye abaculi sebaze bahlukana nama-managers abo, kunamaqembu athize ayikhona abantu abezwana. Uma uthi uyalandelela uyezwa cha baxatshaniswa nje into eyakhulunywa umuntu othizeni, kanti into ababengayikhuluma la engathi emsebenzini kaKhuzani lensizwa ingangadikibala, ihlale nje inomfutho, iyimisela ekusizaneni kwakhe naye. Sithembe futhi ukuthi ukusebenzisana kwabo ku-beneficial kubona boyi-two. Naye kuyamfanele ibhizinisi uBaba uZuma, noKhuzani naye i-brand yakhe iyakhula, because ukusebenzisana kwabantu kumele kube nokukhula okukhona, kube ne-mutual understanding nokubenefitha lapho. Akuvele kusetshenziswane bese kubenefitha umuntu oyedwa. So abantu kumele beku-understand, bekwazi ukuthi yena umculo is a business. Kuthatha abantu abaningi okwenza umculo oyi-one abe successful, abe yi-brand. I-brand abantu bazi ukurelate kuyona, i-brand e-marketable ey'ndaweni zomculo, nomuntu kumele awuqashe kwezinye iy'ndawo. Kube lula ukuthi leyo brand leyo abantu abahle bemcimbi bekwazi ukuthi umuntu lo besheshe bemcabanga ukuthi sasingaqasha abantu. Isetshenzelwa nzima loo nto leyo, kodwa-ke lokho sibonga yena-ke uBaba uZuma. Umthokozisi ngiyacabanga-ke ingoduso unayo or unkosikazi ukuthi elifini yakhe angazi ukuthi kuhamba kanjani. Mina ngazi umsebenzi wakhe okuyilo engu-appreciate-ayo nengiwujabulelayo, engathi nje ahlale eqhubeka nje asebenza kanzima ukuyimisela. Nalapha ku-I_G_P udlala enkulu indima ekutheni uKhuzani uma kuba nomuntu osayinwayo abe khona lapho amsize ngayo yonke into. Nabaculi abagcina ukufika laphana or abagcine ukusebenza abanjengoSgolide noMkhulekela basebenza kahle kakhulu, namanye basasekhona, namanye basayikhipha imisebenzi yabo online and benza kahle kakhulu. Nalokho siyakubonga kakhulu ukuthi amandla ayo le nsizwa.
Bekuyilokho nje ngikwenza ukuthi engifuna nje ukukuveza ukuthi ekukhulumeni kwethu ngomculo abantu abanjengalabo siyasithanda ukuthi singabaniki ama-flowers abo, siyasithanda ukubheka maybe lokho singayi isikhathi esiningi okukhuzana for kaMpungose, but this time around nje bengifuna nje ukuthi yena insizwa engayikhohlwa isebenze kakhulu endimeni nje yomculo nanokukhulisa nje i-brand nanomculo wonkana njengoba niwubona, especially imicimbi ehlala imihle kakhulu. Kunzima kakhulu ukuba ngama-conference ukuhlela imicimbi ukufuna abaxhasi nazo zonke izinto ezenzakalayo. Lensizwa ingapheli amandla, ingadikibali, iyimisele emsebenzini wayo, ukusebenza kwakho nokhuzane ukhule uzale eminye imisebenzi, amanye ama-event, amanye amakhampani azoqasha abantu besebenza. Sibonga kakhulu. Lokho nje ngifuna ukuveza njengamanje sizodibana nje ngokuzayo sizokhuluma ngezinye izinto ey'thinta umaskandi la ekhaya, Sindi Fast Futhi TV. Nisakahle.